yafashe kidaje mu ngwane ani mutega cyaye hagino yangize ino hose man we kuyangize man nose nifanya kama abona kuyangize haje ha turagwana haremu reka aha muhungu kwa ni ku mutsima nagwa nyine nujya ujya mu mama pigana ngo imbaga saka twazako shaki daga bichomeka ngasimulale mwa mwanamke sana sasa urenda mwifuye mugana man nawe waramupfuye ari mpiga ure no gishama saa sasa isi yuko hospitali kwa mutara sasa mwanamke je rero akagaye mina mwa nivi cha msingi bakwice man ino hose warago ino hose mu bishida man uri sana ka chapo abranzi yasama man hagwe rero wemeye kurongorwa man mvana kubwira abahungu bavuga ngo bashaka kurongorwa man ya diaspora ibanura ba avye ndabahanuye ivyashikiye ubu rero ubu hashise rero inani afika atua ya kuleta mwanaume mu nyumba haja na akambia ni wewe bana brongo mbisa kwanza hanze gatungo man yo nizara urabe rero ako kagaye akazana umuhungu hajya agacabia ngo brother mbisa gato kwanza aba brown yani tumusaza wiwe ni man ibisanga man ngo brother ngo mbisa gato kwanza vuga ni mushitsi sela kusema brother ninatoka nje nashaka kubarabara nana demo nangianda nafunga muranga senda ni sauja mu demo ngira ngo mvuge ngo ututa jewe naomi usezeranye na Brown ko mu kwezi wewe uzokuvuga neza mugabungane wewe ntawuzo gushika nataka hii karatasi nisaidie usije kunivuruga tena mu kwezi nzora nsohoka gatatu rero kino gabangane gasi kindi ashaka kigwa urupapuro ufise muhira vraiment ngene video ya ebana uruchane kabisa kuko nakubeshe vraiment Hello my people from Star TV ndaziko muri benshi cyane mudukurikirana how muri host is that star boy from my love country Burundi East Africa niko pamoja na mnyama mtu mbaya sana is that channel Star TV 257 murazi kutubakunda cyane unumunezero ugeretse kumwe na mtu mbaya sana uno mutipe reka rengaruke kuri bimwe mu biganiro twagiye turakorana ndetse aremera rongoka kubera kanoti ebana barasinya n'urupapuro murabizi yuko ari biganiro byace kuri Star TV byinshi cyane barasinya n'urupapuro ko yemeye ko mu mama ngo azarasohoka gatatu mu kwezi uno munsi rero yampamagaye nka Star TV ndavuga ati bya mutipe twarakoranye ariko ngo sanga barose nk'akabimbe cyangwa yarateye imbanyi bya mu mama ugasanga nyene ibintu byarafashe inzira mtu mbaya ni aje safi bro umeze neza kama tukifanya kipindi na inachekana ajana ni bro uko sawa lakini kabisa kumbe umenga wasiye kuzana inzoga vitu vingi kafeshere mzee kafeshere kabisa vitu vingi unakula vitu mengi ni lakini hapa vitu vingi vile niko tufreshe kwa amahoro mari bisaba umuntu agira kafeshere man bimeze gute none brother poa tu ariko ni fresh akanyamejo arakari monga yeye nisinishi akaria kabisa Nengo ari bezi na ya mako sijana bali nani bali chinja mako ngombe vile jani kula nyama ya ngombe ngasikia bezi nisinishi vile man wewe bibi yako akuzi yangu gani wewe bibi yako na dada yako msinyena achana ule bro kanuja mtipe achane naye wakati mtipe achana yule mtu kanuja vile wewe njya bingine byo na mkecha naye man ukijya mukuga na sasa ari kirofa man kirofa gute kandi mubana nye ivyo uyumviye ko tubara mugatuwega wowe ashimisi myinshi bashupotera muga gusa hanyuma yahajya muhungu hari inkuru yabaye utazi man muri yahiga musa we acha so blaza nishida wewe mbona ulikomena ari mesinye kila kitu Man. mbona mkuniita Man. kama mtama magari karatasi kuna Star Boy mugenzi ndana gushauri kama ndugu yangu sivyo ntuzohirahire ngo ragiye kurongoka kuko nakagaye kasuma kagaye urasuzugurwa unaona kugofisa na gafeshere man nacheka mkifarasi man
kurongo si diri man bavuga ngo aba diaspora baraharawe misi nyuma vraiment yasenze urongorwa n'uzosubira siwezi okay je nibaza ko ibyo byo je ntavyo ndemera kubera ko papuro mwasinye ndarufise bizigura ko wikuye mu nzi canke uracyahari nyene bankubwire ndibaza nje naguhamagara nashaka ahubwo rero icyo nashaka rwa rupapuro niruzane nganda rutabura imbere y'amaso yawe ubona hama bijya nasinye hajya nabisinyura kuko bisinyuwezi jana byoshoboka ubimenye aho uri hose shese muhira ucurudomeka umuriro uru mana sota kuachana mvambwire mana ni miti bashize ko ahubwo je ni miti bashize ko mana ikama tudawa bro hakia byo mwari mwasirani we ni utabikurikije cyangwa ni watabikurikije kuko ndibuka ko bamubwiye ati mu kwezi gatatu twari azosohoka kuryama mvambwire bro mapenzi hanga umuntu ukunda bien sibaza yuko umurenganzira kuzasohoka hanze asimye bigo ngo kwera ngo ubuzima umuntu mukundana kiwe kidogo mnagichangia bro lakini ile mimi nimeshindwa jana na kuona every time Simba ukagenda n'abandi batipe nivumira jira franga na sitaweza franga mimi ama kusema mimi amasezerano nda na ewa navuta kabisa bambwire mzee ujya mudada umumere se mudada arashaje nino nako ashaje rega uri kukiya niko kiana ngo mdogo bro lakini acha mafuni shida cyatanguye gute twumve kuko inkuru yahere kuri Star TV ubu rero ubu hashise rero inani afika atua akwita mwanaume mu nyumba haja aona haja na akaambia ni wewe bro ngo mbisa kwanza haze gatungo man hiyo ni zarau urabe rero ako kagaye akazana umuhungu haja akachabia ngo brother mbisa gato kwanza apa bro yani tumusaza wiwe ni man ibisanga man ngo brother ngo mbisa gato kwanza vuga ni mushitsi sela kusema blaza mimi natoka nje nashaka kubarabara nana demana ngia ndana funga murangwa senda ni sauja mudemo ngira ngo mvuge ngo ututa mavuga ngo chasikia mani kasema isa ni zarawa kia Mungu waza mbagu ndani mani ngo umuntu mana we baragusoruka ndani akia Mungu aba je cyawaze nuko yagita ngo umusaza we ngo brother man mimi niko kakake brother niko bwana akafanya niko kakake amashuka bakoresha no bashiri mana kia Mungu ni zarau brother nisema yakare na kagaye ngira ngo vuge ngo wowe ukeneye kwambara ukeneye gufungura ukeneye n'inzu we tenyenya saba yini zarau sasa ubone kwa nayo wacha Mungu ugiye hese uko telefona ngo man hivi cha msingi tunaomba kitu kimoja induri aba haje sana kugera mwikure turagwana turasubira yafashe kidaje Mungu animutega cyaye hagiye yangize ino hose man nawe kuri yangize man sasa nifanya kama nabona kuri yangize haje turagwana haremu aha muhungu kwani ku mutima ngagwa nyine nujya mu ujya mu mama man pigana ngo imbaga saka atako ni shaki daga nichomeka ngasemlale mama mwanamke hapana sasa urenda mwe yeko mugana man nawe waramupfuti yari nimpiga ure nishama saa size yeye kwa hospitali ari mu bitaro sasa mwanamke je rero akagaye muna mwaka nivisha msingi na ino hose ino hose mu bishida man uri sana ka chapo blazi sasa man hagwe rero wemeye kurongorwa man vana kubwira abahungu bavuga ngo bashaka kurongorwa man aba diaspora ibanura ba vraiment ndabahanuye ivyashikiye ni kawaida bro urumva ivyashikiye jewe simene ko n'undi mugenzi aje mushikira kurongo bose naza aba mama wa diaspora barahari bagatanga amahera kubera bakwifatire muga si wanamutu tujipatie heshima bisubutu wamija kanga kawaida man bisubutu byari biryoshye yabone kama madame byari biryoshye kama madame yangu ama ulikutana kwa amna kitu man ururika wahaswe man na direde zako ngezitoa man so ni kwa ile direde zangu banga sasa none direde kwa ngiye kuzikura ko iza direde man kirafasha kwena bana man sasa nifanya ndipo dia kufa man gato vile mashaka kufa kweli afa kweli kabisa ni hatari man yes uko biri kose ndabona ko bakugiriye nabi kandi utameze neza cyane ubukene bwari bwinshi ubukene bwari nk'ipatariroka umugani wa muntu yaririmba nta gafaranga wari ufise papa
niwe yakuvuje muri ako kanya amaze kugira uko onye canke waciye uja kwivuza direct uteruva naho hantu usanga mutuye namu wari wa mukina ni refu sana bana siko kuvuga vuba niyigeza kuvuza kandi ari wabikoreye nigeza mvuza vuba nigeza mvuza ahubwo rero naje wabuze ko tamara nifitiye ubu natakazi nagiye kuraba mugenzi wanje ko witwa arompeti yitwa Dismith no yamaye amahera kuri 20000 wa mupeti nakora kiganya urepeti ko nashuga mama ariko anamupa pesa ndio basinze aho yakugira sangare yakubise na urepeti ni bandi aza kurara sema urumva rero urepeti ko ni mutafuta mpeta ama 20000 vuba nk'umugenzi ko ujya kama mujya mupiti ujya musibibaye ujya kama mujya manake jara mupatia gapi ahubwo na mwayepe na wene Mungu mimi pone yakufa yazocha hafira kweli azocha papa fine sasa urumva rero ujya mpeti no yamaye support sasa ujamaa wana ko yivuja lakini bitunga lakini sawa sije nivuje tu ujya mpeti Dismith no yamaye 20000 ko na yari nikopeshaka kuko nkene kumuriha Dismith amara yo kandi nkene kubanda nivuza kuko kwa muganga bambiye yuko bizobana nivuza kuko bakeneye kunshona kandi bakeneye no kukuramwo inyuzi kandi bagume bankurikirana basabye amahera agera kuri 100000 sero wabari bidana yumva indani barakwishe damu zitoka man waramugonza majembera nimpigala lakini vote yeye hata nimpiga iko nafanga na sugar daddy wake kule yeye banampiga malari mimi naye urumva rero jambia yuko ngo ntuka damu nyingi sana ni kuja matunda ni kugira imigarura amaraso arishaka abantu nk'abakunzi ba Star TV aho muri hose vraiment msaidia kama mtaweza kujipata hata 20000 au 30000 akashukuru vraiment ndio kuna je nyuma njya mwanja ibintu bigarura amaraso cyane baze kubaza kubikora kuko abakunzi ba Star TV n'abantu b'umutima bameze fresh rero kino kamagare gasi kindi ashaka kigwa urupapuro ufise muhira vraiment ngene video ya ebana uruchane kabisa kuko nakubeshe vraiment mukobwa nawe nkeneye kandi rero ubu sigine kurunguka kandi ahubwo je unyene kurungura akando urere omba kazi sasa bakupe kazi baze mpate kazi vraiment nikana mimi pata franga ije uri wanawake kile bazi minda ipona basi vraiment kandi ubu ndi single vraiment ni single wanjisikia anaanza kujipendea tena vraiment karibu sana lakini atakupa pesa sitaki wa franga ataanza kunihonga ni wewe shaka wewe nyaje zorongura ubu nani ndongore shire muzo inzo hama yana jobu apara bawo ningo ngulaja mama hera apara kuko byanyigishije n'abahungu bagenzanje bafite aba diaspora nabaye bana muteshe muti vraiment muteshe muti uyo tumba cyane n'abajiri sidiri mane kurongo kuko ni zarao sha man ivyo bintu wapi gera aba mama bakuze kuturongora irahara we iwanje hapana vrema iwawe sawa miko wangu shabikatara irahara ngagendo sundongora kaka naenda bon voyage naenda kuko na mimi kwa nivo hivyo mimi kwa nivo blaza nestaenda minda man ashamu ahubwo naka kage kare munzu wowe urabona je dufisa amahera je uri umukobwa uba rufisa amahera ngira ngo mvuge ngushaka kujinyama tetwa bambwa ushaka kujinyama wewe tuza ngaho je nakunda nikwemereye kirofa wewe muhimbiri mayibo mwanaume metari ko mayibo mie hakaza ngo mbisa akamvira ngo nipishe ngo vaho kwanza ngo mfise umuntu ngo chama mararaje ngo mbisa na chama mararaje man kaga tsinga kaga komezi ngo moyuri TV karaje man nyagereza kusubu man kusubi mapema akia wewe ni mugenzi mara hapa tani kamara na yeko hapa kakunda moya mbili hapa kakunda man chiba bajeni uko uyompeti n'umugenzi wanje sivyo chaba arabizi yuko ujya mudema n'umudemo wanje lakini to please akakia kwangu kandi baramvyura ngo vango hakia moni kishambera murangu shama kaingia mu nyumba akafunga murangu
avuga jya mu gutoka gacha gasoka nibuzu kayambuye imbere yanje kari pepera ngasanga Kamera kariko karakini kome. ngasanga pepera nikapiga kidachi na mia nikapiga tajiwe chagwa nako siko vrema bigira vyose no mukobwa kumangayisha no wagenzi biwanje ngasa hivi hakubimbwa no bimva akagaye karenze asasa minya N'ubu bushakira akazi. hivi atani mupige afu mimi nare tuachana Papa je ile rya musiko akora ni biganiro je narabona kumenga barakuroze man. cyabiko ni dawa man vrema ko ni dawa vrema kandi nawe uri muhimbire wangu wewe kusinyisha kuyo so wani usinyishaka wewe no waje kusinyisha Sinye kama sina makosa wewe ndio ungeamuka sema brother if hivi gwa rupapuro nyine ko rutabura na uchana utaona mtupini niko na chana staki vrema niko na uchana sijali aho mvuye singene ko no hagaruka kwe kamwe konda unapiga moya mbili imani no ushinga moya mbili kamusikira mise ngozo vyibo mugabo ubu nyine kurekera amani ubu vrema ni fresh amani kila siku mutoka ni gonga mazi hapa etira meta nimukomeshe sasa ngo vyangira naje ngo namukomeshe rero muhungu sawa mukobwa gukomesha aho kumushobora abakunzi ba Star TV bari gukora ikiganiro ugasanga ukora twego wera iki bivanye n'ikiganiro buri korakora bro je kino gusaba cyo kora amaboko mu mufuko wewe travaye upate pesa afu hizo pesa uzitumie vizuri na uingize zingine pesa kazi si aba wako wanatufuatilia si ni babosi tena na uko na jamaa mmoja hivi kama ni wa mtumbo mmoja wewe braza wako ainitikia hata soda babosi nani kuliko kama mitera Mwambie soda yangu nione. Hiki pilisa atakiona. Sibakie kule alikiona hata naitaka mitera. Soda yangu kaka. Na soda yako ya ku. Jamaa alipata soda yangu na baba mitera. Jamaa hadini deni ndugu yangu. Hadini deni kweli. Vraiment mimi niko na permis, niko chauffeur, niko danser, niko star. Wajisikia wote ushako star wataka video yako ni fresh. Mimi ni chauffeur wa ni dereva wa gari mzee. Niko na permis ndani. Wajisikia sima ewa navuye hajya chabena nirusi na permis unaifisi niko na permis nipata jana usubuhi ndio nimepata vraiment hivi niko na permis imjangu iroguru ivyo ona bihevye wenge ukora kazi ahubwo je shaka kurungwa kandi shaka kurungwa nangi nkwano mimi ni wowe kabisa abandi oleo bashemu babiju bote bayo besha tupa kure baja bose jya n'imihimbiri y'abakobwa ubunye wo birongo. Of course my name is Mr. Recorder, Mr. Meat, Mr. Kimararungu, Mr. Love in Town, Mr. Ubeshi, Mr. Recorder nandi mazina menshi muzonyita ndi kumwe na Brown Mutumubaya. Novuga yuko icyari kimuzanye yakivuze ariko biri kose he need the job kugira ashobore gukora ashobore kubaho nkuko we ubaho kuko bavuga ati fasha warafashe tusi turi ngako twafashije jamari takufa kama ari mpiga kidaji kama ni ngumi kama ni vitu gani si kidaje vraiment bya mama yashaka kuisha vraiment muga imana yakinze vraiment uko mzima yagira kuyica mushuga mami wawe urabe ngo nabashuga mami mani kama mami wako itakufa kuna mwanamke atoka Masaudi iko na franga kumbe na yeye franga zenyewe atafuta mwezi nyingine njia tu yule man acha ikana kuimana ahubwo reni ni danger ni kurinda kabisa vraiment hapa vraiment mimi nashukuru Mungu kwa mzima man nashaka kufa vraiment takufa bro reka nagushimira kuno mwanya washimye kudocho gihari ndaza kupata rujya rupapuro nifata ka video tukashisha mu kiganiro uone kama nisharukutana vraiment na mimi sikupenda ile nani ule wa mzee wako brother vraiment samani sababu kusumbua sio tunaoa mzee sio tuleo sisi jana ngama gakweli ndagushikiza ibyo bintu bibaza n'abakunzi ba Star TV nabwiye yuko vraiment ubu ndi single sina sugar mami sina nini hivi niko poa ahubwo ubu bankora akazi manure na ujya mu tipe ujya umugenzi wanje ujya chamamara ujya umugenzi wanje muhungu haje ugiye siho muhunga jewe mix nifanyaka wozo tufira aho mama yangu mumanga haja sahanu nisha mwa chamamara na yaende ajitigitiye ubu rero bavumira chamamara ubu rero man chatufanya hivi vraiment jana shime sana utaonana sana. Yes of course my name is Starbo, Mr. Recorder, Mr. Meat, Mr. Kimararungu, Mr. Love in Town, Mr. Ubeshi uzobaze uzaperereze fasha warafashe ko twese turi ngaha kubera twafashije. This is Star TV
Imana ibahezagire cyane ndazi ko muri benshi mudushigikira ndazi ko muri benshi mudukurikirana Imana ibahezagire muzokwamana umutima rukundo dufise ibiganiro byinshi byo gufasha kuri Star TV ndabinginze dufise umwana asanga ba mu Buyenzi kuri 24 nimero 8 umwana gwawe w'imyaka 2 bamubwiye ko gushika itariki 14 ategeza kuba yaronsa amahera y'indege na passport areretse kugira ashobore kuvugwa yaramaze kuronka amahera yo kuvugwa amahera arahari byose birahari habuze passport n'amafaranga yo kumurira kugira ashobore gufata indege agende tubandanye gufasha ko bavuga ati fasha warafashe twese tunga ko twafashe ndafise group tuko turamufashirizamo uwo mwana kugira tubandanye kubikora kandi kene telefone nziza shika muri Ideal kwa Vava E23 akazi tuguma tugakora nakazi kose reka duca agafaranga E23 muri Ideal badandaza amatelefone y'ubwoko bwose zaba Tecno zaba ama iPhone 12 Pro 13 Pro n'ayandi atandukanye muri Ideal ku mwigeme yitwa Vava badandaza amatelefone meza cyane Imana ibahezegire murazi ko dukundanye.